Ой, Петри üzerinde uçmağı arzu eteydi. Ama bune beraber milli karaman oldu. Октябрьнın 25-inde uçucu karaman Hametхан Sultan'ın 100 yıllık юбилейі kaydetildi. Kiyev'de karamanlar aleyasında onun büstü yanında 100'ge yakın insan toplaştı. Meclis yetekçileri, sabık siyasi mabusler ve Kırım ailesi birleşmesinin aza ve şigirtleri Hametхан Sultan'ı anıp onun cesaretligi hakkında sözürsettiler. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. Milli bayrak тұсында тамғай шаретінен бұйық чечек сепетінен фуаллер Қырым-татар халқының milli қараманынан бюсты янына келді. Киев мерkezінде учужу ас Hametхан Sultan'ны аңып жесаретлігіні қатырладылар. Тедбірні дуайлай башладылар. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. O düşmanını kokte urdu. Qırımna nацистlerden boşattı ve Qırım-tatar halkının sadık oğlu edi. Bugün ise Rusiya-Ukrayna cenkinde yanı Qırım-tatar ve Ukrayin qaramanları bar dey meclis reisi Rifat Chubarov. Olarına keçmişte olğan qaramanlar ilhamlandıra. Qırım azat etilgen son Rusiya işgalcilerine boysunmağanlarını Qırım-tatar milli muhtariyetinde qaramanlar kıbı kaydetecekler dedi Chubarov. Biz Kırım'a kayıtkan son ve Kırım Rus işgalcilerinden azat olgan son hem Hametхан Sultan hem diğer kahramanlarımızı şan etmek için hem korumlu yerler, hem korumlu sokaklar, hem korumlu bizim mekteplerimiz, binalarımız. Ve şimdi yeniden kahramanlarımız bizde peyda ola. Çünkü Ukrayna savaş içinde. Rusya Ukrayna'nın toprağına savaşla geldi. Ve Ukrayna'nı ve kendimizin Kırım'ımızı ve milletimizi korçalamak için bu savaşta bizim Kırım Tatar yiğitleri de varlar ve onlar da bu savaşta kendilerinin kahramanlıklarını, kendilerin bütün bu namuslarını her bir dünyaya gösterirler ve bu kişilerimize çok sağ olsunlar. Bazılarını kayıp ettik. Bu ballardan çoğusu Qırımda işgalden evvel doğdu. Bazıları ise Ukrayna kıtasında. Olarını Kırım ailesi cemaat birleşmesi birleştirip Qırım-tatar ananelerini aşlatmakta. Parıldagan yıldızı, Oys halkının Hametхан, namus arı rızı. Şu yıldızın nuru hiç ömür bile sönmeyecek. Hametхан, senin adın doğurulmadı. Çok eşitim, hem türkü hem hikayem. Her zaman mavi kökeğimin bakımda seni görüyorum. Karamansın yekeni. Hayalarının arasında hartal gibi. Uçup çıktı milletimin yıldızı. Uçucu Qaramanның 100 yıllığı münasebetinin tedbir iştirakçıları hatara monetalar sayı oldu. Ularını keçenleri Ukrayna'nın Milli Banka takdim etti. Monetanın bir tarafında Hamethan'ın resimi, ikinci tarafında kokte olgan uçaklar uruşunun epizodudur. Ballar böyle bakışlar alıp Qaraman hakkında öz bilgilerini paylaştı. Так, у кого нет? Hametхан Султан. На другой стороне самолеты. Он сражался за людей, он был готов отдать свою жизнь за других. Мы должны всегда помнить про свой народ, гордиться им и не стесняться его. И все время знать свой язык, знать культуру своего народа. Hametхан Султан, он знал это, и я им горжусь. Ақтем Сейтаблаев қайтарма фильмінде Hametхан Sultan'ның ролін ижра етті. Қырым немселерден азат етілген сон, учужу ас бір қач күнге татил алып доғма алупкасына келе. O Stalin tarafından bütün Qırım-tatar халқы sürgününün şahatı oldu. Hamethan'ның arbi faziletleri için ana babasına Qırımға қалмаға izin verildi. Cenkten sonda Hametхан Sultan Sovetler Birliği ordusunda hizmet etse de, halkına sadık kalıp Qırım-tatarlarının Moskvada geçirilgen mitinglerine koşulup, soykırımны тағбих еткен мектуп түбінде өз имзасына қоя. Шымды де Қараман бізге нөмене де Ақтем Сейтаблаев. Ми навчаємось все своє життя гідності, мужності, пам'яті, дотримання свого коріння, пам'яті в контексті того, що не забувати
звідки ти, де твоя земля, де твоє небо, де твої предки і де мають бути Аллахсми, це твої нащадки. Ми пам'ятаємо про своїх героїв, що ми пам'ятаємо про свої коріння. І ми обов'язково повернемось в Крим, тому що ми завжди повертаємось. Амитхан Султан өз достларына қарталлар ерді дегелде юксек көкке көтеріліп қанатларына топлайды еді. Оненде ойле олды. Яңы реактив моторнен учақны сынағаны вақыт 1971 сенесі учақ көкке көтерілгені вақыт қазаға ұғырады. Учақ көкте патлады. Амитхан Султан 32 ел девамында учты. Женг девамында 600-ден зияде учышлар япып шақсен өзі 30 группада олғаны вақыт да 19 дұшман учағыны ұрып түшірді. Женгтен сон есе учыжы сынавжы олып 107 техниканы сынаған. Амитхан Султан Қырым татар халқының садық оғлы оларақ эбеди хатырамызда яшайжақ.